1962. godine, dakle, gotovo juče, u takvim relacijama, u časopisu Mogućnosti u Dubrovniku, prve haiku pjesme štampa Tonči Petroslav Marović, jedan od poznatijih naših pisaca. Iza njega i najpoznatiji i najplodniji pisac haiku poezije kod nas, autor 9 prilično velikih knjiga haiku poezije, je Dubravko Ivančan. U međuvremenu Davide odlazi u Japan kao matematičar, uči japanski i dolazi do otkrića haiku. Malo jedna čudna kombinacija i simbioza, i ona je tako čudna bila sve do koju godinu unaprijed. Zašto? Uvijek se pitalo zašto jedan matematičar bavi se poezijom i to haiku poezijom koja nije imanentna, koja nije na izgled, mislilo se, prijemčiva našem jeziku. Ako ništa više, zbog toga što je naš jezik bar na izgled pomalo opor, svaka riječ ima daleko više slogova nego ispadalo je vrlo često da u 3 riječi treba napisati pjesmu. Kako će pisati pjesmu? Naša jedna riječ ima po 7 slogova. I vrlo teško je, zahtjevi su veliki. Ali razlog je vrlo jednostavan, opet. Davide je, rekao sam, matematičar. Haiku poezija je poezija filozofska i isključivo matematička. Računanje 5, 7, 5 je čista matematika. Znate, i kad čovjek piše, istina je rasterećen toga, zašto je, jedan je, prelazi mu u naviku. To je kao jednadžbe sa dvije nepoznanice koji ne zna rješavati, za njeg predstavljaju nepremostiv pojam, ali za on odmah vidi daljnje rješenje. I iza toga javilo se u jugoslavenskim okvirima niz samostalnih zbirki, od Slovenije do Makedonije. Sve više haiku je uzimao nekog maha, da bi na kraju došli nas nekoliko do ideje o jednoj ovakvoj biblioteci koja se zove Matsuo Basho, po najglasovitijem i najpoznatijem japanskom haiku pjesniku, jedne male biblioteke uvjetovane i sa brojem pjesama i sa opremom, dakle vrlo strogo određene. U toku prošle godine, 1987. štampano je 14 ovakvih zbirki. Među autorima 4 su zapravo ljudi koji su tek na pragu, na početku svoga stvaranja. Sve su ostalo vrlo poznati autori, pisci sa više knjiga. Dakle, nije slučaj i nije povod banalan, nije povod neke mogućnosti idemo na brzinu napisati nekoliko pjesama jer je to vrlo lako i vrlo moguće, nego upravo veličina i strogost zahtjeva je takva da su se ogledali na tom planu najpoznatiji autori. Tako prošle godine objavili smo i Luku Paljetka i Vladimira Davidea, Zorana Petrovića, zatim Despotovića, Latinovića i niz drugih autora, kao je ovdje prisutne. Jedan mali, ovako, još raritet u svemu tome, jednu napomenu da u slavu Vuka i u slavu poznatog haiku pjesnika se zapravo i štampaju. Još bi, da bi naglasio važnost i težinu tog pjesništva, ispričao jednu malu anegdotu. Kako je nastao haiku? Ovo je anegdota, nije istinita, ali puno govori. Kažu da je japanski car svojevremeno poslao najučenije ljude iz svoje carevine u Europu da vide što se tamo radi, da nauče od svih zanata mogućih
sve najbolje i da to prenesu u Japan. Kažu da zbog tog Japan danas prosperira kao što prosperira. I između ostalih postao jedno književnik. Književnik je naučio sve o sonetu. I vraćajući se u Japan, putujući 3 mjeseca na brodu, on je razmišljao o sonetu. I dolazio je pomalo do zaključka. Ako odbaci prvu katrenu, da ništa nije izgubio, da pjesma i dalje cjelovita. Ako odbaci drugu katrenu, da je pjesma i dalje cjelovita, pa zašto ne bi odbacio i tercinu i ostaje mu zadnjih 3 stiha. A onda je shvatio da i ta zadnja 3 stiha treba sažeti i pjesma je opet kompletna. Kažu da je tako nastao haiku. Koliko je on uzeo maha kod nas, dovoljno je reći samo da je od Nove godine do sada književna reč objavila o jugoslavenskom haiku tekst na 2 pune stranice. Da je časopis Dubrovnik, Zadarska revija, Osječka revija, Dometi, Nin, Vjesnik, Večernji list, Dnevnik beogradski, televizija Zagreb u 2-3 navrata je govorila o haiku. Dakle, haiku poprima dobiva sve veći utjecaj i sve veći prostor osvaja. Međutim, to se ne događa samo kod nas. Haiku se piše jako mnogo u Sovjetskom savezu. Cijeli jedan institut u Akademiji Sovjetskog saveza postoji koji se isključivo bavi proučavanjem haiku. Haiku se piše u Kubi, u Indoneziji, u Americi, u Poljskoj, Bugarskoj. Vjerujem da je tome doprinijela i ekologija. Odnos sve češće pitanje odnosa čovjeka prema prirodi, prema zdravom ljudskom okolišu. Zašto? Jer uglavnom sve haiku pjesme su uvjetovane pitanjem okoliša, pitanjem prirode, to je pitanje čovjeka prema prirodi, prema biljkama, ponekad izgleda da je haiku pjesma o letu leptira, ali ne samo da to nije, nego danas postoji takav haiku koji je gotovo moderan. Recimo, u Americi se piše haiku o biciklu, međutim, nije bitan sadržaj, ni sama forma u krajnjem slučaju, nego bitna je poruka. A poruka je ta da je čovjek dio prirode, da je samo jedan mali njen segment i da bez svakog dijela koji postoji u ciklusu ne može funkcionirati ili da će funkcionirati porazno po sebi. Možemo poslije u jednom razgovoru rasvjetljavati neka pitanja, ako nekog nešto interesira, da vas ja ne bi mučio i ne znam koliko treba. Ja ću vam ukratko predstaviti naša 2 autora. Poslije toga ćemo pročitati nekoliko pjesama. Boris Palčić-Caskin je čovjek koji od 1943. godine piše poeziju, pa je zbog te svoje poezije tada bio izbačen iz gimnazije. Poezija mu je u to vrijeme bila i za to vrijeme revolucionarna. Te pjesme i istog vremena se nalaze pa do današnjeg dana sabrane u njegovoj zbirci sabranih pjesama Sve nevere Ljubav Čepa. Međutim, Boris je napisao i jednu haiku zbirku koja se zove Ča i Zač. Na čakavici je, ali interesantno upravo u ovom naslovu, Ča i Zač, je tako pitanje tog kratkog sloga, te oštre, bitke riječi i pitanje što i zašto, zapravo sublimirano, sadržano sve ono što haiku hoće reći. Rekao sam prije da je to prva haiku zbirka kod nas napisana na dijalektu, u ovom slučaju na čakavici. O čemu Boris piše, to su svakodnevna događanja, otočka događanja i najbolje ćete to doživjeti iz njegove poezije.